Ubu just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye, tukaba atugiye kugaruka ku cyo M23 yavuze ku bwicanyi bivugwa ko bwakorewe ikishishe Fardc yegetse kuri RDF. Yego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu byabize ukanze subscribe yo kamanuka gatugakana no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Ikaze umutwe wahakanye ubwicanyi washinjwe gukora n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uvuga ko ari ibihuha byahimbwe na leta ya Kongo n'imitwe twaje intwaro ya FDLR Mayimayi na Nyatura bamaze igihe bakorana. Ku wa kane tariki ya mbere Ukuboza nibwo igisirikare cya Kongo cyasohoye itangazo rishinja ingabo z'u Rwanda kwifatanya n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bakongera kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo zacyo. Fardc yashize ibi birego kuri RDF binyuze mu muvugizi wayo General Major Sylvain Ekenge. Iri tangazo rivuga ko igisirikare cy'u Rwanda n'abafasha bacyo b'ibyihebe bya M23 kuri uyu wa kane tariki ya mbere Ukuboza bagabye igitero ku birindiro bya Fardc bya regiment y'ibihumbi 3410 Ikarima haruguru y'ikiraro kiri ku mugezi wa Rwindi muri groupement ya Bwito Sheferi ya Bambo. Fardc yavuze ko iki gitero agitiriye ingabo z'u Rwanda cyerekana icyo yise gahunda y'ubutegetsi bw'u Rwanda yo gusenya ibyemezo by'inama y'abakuru b'ibihugu y'u Rwanda ndetse na gahunda zitandukanye zigamije kugarura amahoro muri Congo azatangijwe n'abarimo East African Community, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Usibye gushinja RDF kugaba igitero ku ngabo zayo, Fardc yanashinje ingabo z'u Rwanda kwica abaturage b'abasivili babarirwa muri 50 mu gihe abandi mu bashimuswe abandi bakaburirwa irengero. Nta mafoto cyangwa amazina y'abishwe yigeze atangazwa. Ubu bwicanyi igisirikare cya Kongo kivuga ko bwakozwe ku wa 29 Ugushyingo ahitwa Kishishe ho muri groupement ya Bambu muri Rutsu. M23 mu tangazo risubiza Fardc yasohoye kuri uyu wa gatanu tariki ya kabiri Ukuboza yavuze ko ibyuko hari ubwicanyi buri kubera mu bice igenzura ari ibihimbano by'abadashaka amahoro bagamije kuyisiga icyasha ndetse no kugisiga umubano mwiza ifitanye n'abaturage abo mu bice igenzura. Uyu mutwe wavuze ko uramagana ibi bikorwa bidakorwa gusa na guverinoma ya Kongo n'ihuriro rya Fardc, FDLR, Nyatura, APKRS na Mayimayi ahubwo nimwe mu miryango mpuzamahanga. Akubwa M23 mu bice byose igenzura abaturage babayeho mu mahoro kandi ibakora ibikorwa byabo bya buri munsi uko bisanzwe. Lorenzo Kanyuka uyivugira mu bya politike yavuze ko iby'ubwicanyi buvugwa ikishishe ari ibihimbano by'abaturage bagambiriye guteza imvururu zitifuzwa na leta ya Kongo n'imitwe bakorana. Ashimangira ko M23 itigeze yibasira na rimwe abasivili. Kanyuka kandi yibukije ko muri teritwari ya Masisi hari gukorerwa ubwicanyi, asaba umuryango mpuzamahanga kuyikumira abiciye mu gukora iperereza. Kuri ubu M23 iravuga ko igishyize imbere gahunda y'ibiganiro na guverinoma ya Kongo imaze igihe yarayihebeje nk'inzira ku rukumbi yashyize iherezo ku makimbirane impande zombi zifitanye.